ngwe ya Kamemeka kana TV ya kwinotho chana moko ili tukwatanie ngomanithie movoala me mathanguni maitu ma umuthi nina ithangu ya The Standard na ithangu ya The Daily Nation na niambia na ithangu ya The Standard movoala manengetwa wito me President losing it kana ini ni President William Ruto kwemwani kukwatilila wo wake itina wa maandamano kutwai wani amwika muthenyani wa sabasaba na ingi matuku 25 mwai mubitu wa thanthathu ni katoma wala manengeto wito thini wethangu ya The Standard maiweta kana matuku muthenya wa sabasaba andu 31 kana 31 people were confirmed dead kana ni manatiwe ni thayo andu yani mwena muonza makwata maumisie kuma kwi maofisa ma polisi andu manata na 30 na eli meki wa mbini ndini wa county miongo ili ila inatoa isie miatiano nikatoa mbola manengetwe wito ndini wa ithangu ya The Standard na ndi twithi page 2 ya The Standard movola memwambililioni UN Rights Agency asks state to stop police killings, address concerns. Kana ini ngwatanio ya nthi ya UN kuweta kumekwa kuona undu henenthi manthi ya Kenya maende na kuwa wani maofisa ma polisi mayaenda indi siku ino kungamwa kwa kuwa kwa mwikani maofisa ma polisi ametongwe ni David ni David Maraga ulani Chief Justice Studio Moyewia nikatoa movoala methangoni ya keli ya The Standard thangoni sio ya keli ya The Standard ni via court bus hijacked from barricading roads to Nairobi CBD endi koti kubata Inspector General Polisi Douglas Kanja kusiia kana kuikia isi kati malelo ni kavinane kala kwina miatianio miasaki kana kini kusiia ndambuka ya enende kupika mawiyani mona kutoa isia maundomo makela muthenya maiweta kana kiki ile kutoa iwengi kuikia isi ibindane ya maandamano malelo ni meki bathukanyo kwililikana kana ando enendi ainge muthenyani usu manala asibike kumangalila manendete asio na kutambuka na nyai kina mawiyani monondo wa isi sia maofisa ma polisi maleloni mobalo methile thangoni ya keli ya The Standard ithangoni ya katatu kana page 3 ya The Standard medics relieve Kajiado Hospital seizure deal kada undu indi atethe kana manase zomana madakitari manalasimike kutoloka kuma sibitali ni wakitengela wa serikali wakitengela kana kitengela sub county hospital itina wambulili kulika sibitali nusu na kwambia kumaraza amwe maiweta kana ini mbulili no sinone isinona nisenesa pyo kana manaina kielelo kina cha kwenda kumakwata na kumabucha kendukela kinatumyo mawo kusema nyumbani ila maiya nguasia awau na indi manasi asuma lasimeka kwiki yango isusi awonekana kutoloka mbuli lasina ina kielelo cha kumabucha na kutoloka sibitali nusuma weta kana umwe asa we muthanyoma kukethwa na maandamano ndake tekela kuthi wiyanengi peweta kana mbuli lisu nisina likilile uthinzi ulona ende kana CS mukomono unetetha cia kwanzia ya CS malikila netina ndi mukono na bikie na utetheka onesa ithangoni ya The Standard page 4 Ruto nation's father goes missing when needed most kana ndi President William Ruto na kutwika eithe wanthi ya Kenya ni withi twayibitha muno kunengane aki kwa enenthi kana kwa misila ibikite na kwasia endo moivi ndani ya miatianiowe ailumilia utongo wake na kuweta kana kethe wangaliko yoli bangithitie kumubetanga kibilani kwanza ile itailite megatete kwikono mekoso amatambia makimia we ende ululumilia utongo ibandu bakonengana aki kwenende alaminite kwa siathayo ithangone sia kana ni the president orders police to shoot in the leg any person causing chaos kana ndi President William Ruto nunenganie lingilia kana nunenganie orders mwamulo wa maofisa ma polisi kuwatha mbole mao kabinane kala maendere na indi kungia mali ya mwene ndi kana binani ya maandamano wonde kuoneka ayenda kwa nanga mali ya mwene ndi kana kubibia kitese cha polisi ni walete kuwathwa ku
ni mwamulo nenganiwe ni President William Ruto muthenyani wayo kindu kila kindi kiende na kukile vyuvi kati watongoi na ateti mwaso methile thanguni ya kana ya The Standard. Thanguni ya katano ya The Standard: when leadership fails its people, bullet silence cries not solution. Kana indi kabina nikala utongoi waemelelwa ni kutongoi sia nthi make kwanzia la yailite mabuti matumika kukilithia kio cha nthi kindu kila chendea kusiwa OU nthini wa nthi ya Kenya tinoke kunengane orders sia kuatha nthi ala makwitha maandamanite kana ala makwitha maingia mali ya mwene nthi maisukumia utongoi musio wa serikali ya Kenya kwanza pepeta kana indi utongoi wa valuka waima kutongoi sia nthi kwanzia la yailite hii serikali itumia mabuti kukilithia mawasia mwoni mwalo methile thanguni ya katano ya The Standard. Thanguni ya thantatu ya The Standard: Gachagua claims Ruto using terror charges militia to muzzle dissent. Ondo mutongwe wa DCP kanolo wa munini wa President Gachagua no songie President William Ruto amino wetakana ni mabangithete kumuvetanga otongo ine kwanzia ile itailite na kutumia ithoko indi Gachagua no musongie na kwasekana mo tangaleka wali mena ivango ya kuvetanga kwanzila ilite kupita kwisila usakwani wangilile miongole na moza ateo President Gachagua isa ateo President akenda kutia wea na ngenda yake we mwene indi wametela ngina 2027 nikana memuvetanga kwisila NMV kukuna kura na kusakwa motongo ela mekwenda Gachagua wetaka na indi President endo tumia ivuso yu kukwate dia atetiana na kumakonia na mabitio ma terrorism. Ithanguni ya Monza ya The Standard: Kariuki Monta made more police killings. Kana indi ula motho sia wa mask unathi ni mobisa ma polisi county niliweka na CBD Ilobi no wende anona maende kumuya indi kabindani ka obisa ma polisi mende kutwaisha uwani mwingi. Ithanguni ya Monza no the police seek to detain Manyata MP, 2 other suspects for 14 days of alleged terror links. Kanindi mobisa ma polisi maende ya kusia mbunge wa Manyata na esililwa angi eli kwa kilungu cha mithenya kumena nekana kwika ukunikeli ame kononi na kuvothea na kuvange vya mbolili thini wa county ya Ilobi Embu na isio ingi cia Central Kenya bebeta kana inde mbunge no Manyata no nethiwe na diary ilo naandikite masitwa mamboli lile mana ivothea na kusiva Ilobia na inde no wonekie na some of the statements ya kona nyakana no naiva mbulili ino Ilobia na kadayari na bebeta kana maneke iwe mbini menga alini ya Range Rover itena number plate uvathukanu na miyo ya malelo ni indi bebeta kana galeno mana tumite kuivithanya meke so manika kana ni mawavotheyete manda mbulili na kusiva kutwaisa wana kwa mali ya mwene the mwana kuumesia maobisa ma polisi kati alama ikitwe mbini mena mbungo wa Manyata Gitonga Mukunji ni mutangasi omwe wakamemeka mwe ka Kikuyu mubaso methile thanguni ya Mwanza. Thanguni ya nyanya ya The Standard: ex KFCB boss Mutua ordered to repay 27 million. Kana indi uloto ngwesi muvea kanango atano ya aini MCSK Ezekiel Mutua kuendeka kutonga silingi milioni 27 kana milioni miongoni na Mwanza ila weyi vieta musala uyo ketina wake kwitha mubiono wa KFCB wa mwangalile musala kuma ngili mana 3 miongwena na nyanyaka 348,840 inginya musala wa bakubi 1.1 itina wake kwamba tuondeve na kunengo kutongoisa mubia wo kwa tamu akele SRC kana mubia wa kulunga misala uyaseka na musala osuwe yongele ni uvathukanu na miya ona mitalatala ya SRC ni mubolo methila thanguni ya 8 of The Standard. Thanguni suya The Standard page 8 no the learners and teachers asked to use music festival to nurture creativity. Kalaini maskulu kuendeka kutumia ibuso thia kwina masindano mawini vanthi ya Kenya
kukilia nengo cia mwika pamwe na cia halimo na indi amanyiwa ngili miongo kenda kana 90,000 learners namo makwikwa kuma 14 counties makwikwa kuvika nthini wa music festivals ila siende Rift Valley. Mwangelo methilitha ngoni ya nyanya Section of Finance Act illegal High Court told kana indi petition wamona takisie mutalatala kotini wa kwenda wa kwasa kana finance bill ya mwaka onu kubini ya mwene nthini wa kwamba tiangalama ya mekalile na nthini wa ku access health products kana maundu ma witi ni kwithiwa ili kilela kutuma mwene nthi atatonya umakwata indi ni mutalatala kana ulotha kitwe ni Godfrey Mosania wa kwenda indi finance ya mwaka huu yambia ku hold wanikana kwikiwa ukunikilimbyange mobalo methilitha nguni ya nyanya nguni ya kenda ya The Standard. MPs to grill energy treasury CS over 30 billion debt and power deals kana indi ambunge kwenda minister wa mwaki Opiyo Wandayi inola wake nando John Badi kuelesya bilioni 30 ila Kenya Power itaite sikaivika ata meneka kuvika mbe wanzama ya mbunge su na kuelesya undo mbesa hii sikaibwa kula kwi mubia wa unyaicha wa mwaki Kenya Power. Mobo angela methanguni ya kenda counties to share 79 billion extra allocation in new Senate bill indi serikali sia moti yoko kukwata bilioni miongo monza na kenda mutanarona bitukithiwe nthini wa Senate nthini wa mwaka wa kilobia wa mwaka huu ni mbethile sikwithiwa wa sithi nthini wa serikali sia kona kumatonethia kwitha matona kuosa loni kana mikobo kuma kwi makundi meki wathokanyo ma development mawalo methile thanguni ya kenda ya The Standard. Ithanguni ya 10 ya The Standard. Another protester shot during Sabasaba demo succumbs to injuries kana indi umwakati wa nende alama na atwa ise maandamano muthenani wa Sabasaba no bikie na kotiwe ni thayo ni James nayo wa miaka 37 atiwe ni thayo ende kukwata witi hospitalini wa Naivasha sub county hospitali weweta kanano na kwatia ndo myongweli muthenyosu wa kwamile wa Sabasaba no na kwatia ndo myongweli alama naye na mahumisie makwathwa ni maofisa ma polisi valando atatu yuma minute otiwa ni thayo hospitali no sumende okwata witu ebo Anthony Kariuki wa miaka 19 na Peter Njenga wa miaka 23 ni manati ni thayo hospitali no sumende kukwata witi mbolo metha ilangoni ya 10 ya The Standard. Ithangoni ya 10 ingine ya Kenya's health sector cash troubles after global funds cuts 7 billion kana indi mubia wa witibandi ya Kenya uyi mathinani tina wa global fund kana kubothe wakula kuma nthi cianza kwitha kutilite bilioni monza Kenya ithe ikwata bilioni 46 kana miongo na thantha tuvathukana pumbeni manetha mekwata bilioni miongo 5 na itatu kubothe ya kutethesya kukitana mawo ma HIV mawo ma kithoi cha TB na wo wa malaria indi aikulwa adendwale aikulwa serikali kuisaidia no hii yungamie nthini wa kumanda kana kutatua mathina makonetio wa muthelo wa TB na wa ndetema imobolo methele thanguni ya 10 ya The Standard. Thanguni ya 10 ya The Standard. Ruling on child born out of wedlock splits Muslim kana indi utuolo no mewe ni Chief Justice Martha Koome wa kana indi kana kala kase iwenza wa motwano no kakwate mali kuma kula kwi ithe ulotwa ite inya kana ulona unatwa inya o kana kindu kila chete chebibe kati wa deni ya Kiislamu meweta kana kala ko kiene nya kana kase itwe ute wa motwano kailite kukwata mali kuma kula kwi ithe indi ko tuweta kana kethe ni witikilithi kana kethe ni wetikila kana kakwate mali nikailite kukwata mobo asumethele thanguni ya 10 na ili ya The Standard. Thanguni wa isu ingine with the judge orders defense to keep off locked room as Sarah Cohen denied bail. Ni kwani ya uwani wa Top Cohen ula musongo wethiwe itanginia septic tanga na mwesili wa monene kwitha kibetu chake Sarah Wairimu
mwakani wa 2019 kana 2019 peweta kana pe lumu mwe withawi mubinge na indi ngasilima makwani kwenda lumu su kana lamende kwika ukunikili meka tetolika lumu nusu mubinge ni mobolo methele thanguni ya 12 thanguni ingi ya 13 nwithia governor Mutuma demos ya economic sabotage kana governor wa county ya Meru Isaac Mutuma kueta kana maandamano ma sabasaba manai maandamano ma kwananga mali ya mwene nthi na kwananga economy ya nthi ya Kenya indi bebeta kana asia kana mawia bakubi 5,000 county ni cia kene manamenye na kwa kana yu pene nthi kauta matema wiyani kumana na kwanange kwa mali belu kana pena supermarket mwena bebe swe county ni iswe weta kana be atubana bothete kwanangwa kwa mali county ni isu ya Meru ni mobolo methile thanguni ya 13 ya The Standard twa kwatie thangwesu wiki ile kana ni wekwatia maubo asu kwa withianu thanguni ya The Daily Nation thanguni ya The Daily Nation maubo kana headline yone enough is enough na indi ni uneni wa President Ruto wa kwasya kana indi we no iswe ningaliko ya ulei kwende ya kupangithia maandamano na indi kunengane orders cia enenthia na makwitha mayananga mali kwathwa ku ni mawala manengetwe uito thanguni ya The Daily Nation so thangu ya page 2 of The Daily Nation court outlaws police barricades Nairobi lockdown during demos ni mawala me thanguni ya The Standard makana koti nubye yetheka kana ni wendie mobisa ma polisi kulia kwikia isi malelo ni mekwe thokanywa weta keni kuthiwa thokano na aki cia mwene nthi cia ndambuka cio kumabata othasio wa ndambuka cio ibindani ya maandamano ithangune cia keli nuithia PS Koril told to keep off Moi family land in Rongai kana inde mwandiki Motinika mubiani wa itheka Nixon Koriri kuendeka indi kuweka kulikilila kilingi isi cha munda wa musi wa Moi ni mobola mithanguni ya keli ya The Daily Nation ithanguni ya katu ya The Daily Nation MPs are remanded as police pursue terrorism linked investigation karendi lola mumbungi wa Manyata Gitonga Mukunji kwende ya kusiwa kwa mithenya 14 kana ukunikili kwa mbeange kukonia mobola zekelo kuponana na chosi ya kubangithia na kuipambulili kuvithukia mobisa ma polisi onomwana kutoa isia wanange kwa mali ya mwene nthini wa county lovi Embu na isio ingi cia Central Kenya pamwe na esilwaki eli lo mwana atiana utajua kana ni muandiki wa maovo wa Kameme kamwe vandhi ya Kenya movo angela mithanguni ya karatu ya The Daily Nation nindi ni asima Boniface Kariuki ula muthosia wa mask una wathiwe matuko 25 mamwe wa thandatu inya yasia kana ni watapisia mwana enda katatothi maandamanoni na asia kana ndeuthi na etina indi esa kuwa wa maandamanoni asuit na wakutawa ni nyake ndakatate kumathi ithanguni ya kana ya The Daily Nation stand warning for looters arsonists riding on protest kana mo ma President William Ruto kuweta kana wonde ukwithiwa aingia mali ya mwene thika na kwananga undu mwena kubibicia cia polisi kana no helitwe kuwathwa ku ni orders kana mwamulolo minyone ngona ni President William Ruto pamoja nyani wa hiyo ni movolo methere thanguni akana ya The Daily Nation thanguni ya katano ya The Daily Nation Gachagua no one wants to overthrow Ruto kanini ni ulawa munini wa President na Mutongo wa chama cha DCP Rigathi Gachagua aimosonga Ruto kwenda kuweta kana pemwa mundu ukwenda kupindua serikali na mometela 2027 ngenya kubetanga President Ruto kwanzia ilaya ilite na mwabono metele thanguni ya katano ya The Daily Nation thanguni ya thandatu ya The Daily Nation Kuria finds his way home in ditching Ruto for Uhuru na ndi mwaboma konete lo naye motai kati wa hataima President William Ruto kwitha anaresaini yewe wake kana kutia wia wake ungu wa serikali ya President Ruto na kuweta kusioka chamani cha Jubilee kila ni cha President Udhiomu ya Uhuru Kenyatta iweta kana Kuria asia kana ni umwe kati wa founder alama ambisi chama kina we nuko sioka kwa na ini ni kindu kila kithi tuki very ironical kuona indi
kuria na support ya serikali ya President Ruto na indi kusioka nthini wa Jubilee kuoneka thikati wa Samila sindini wa opposition mobolo methile thanguni ya thanthatu ya The Daily Nation thanguni ya muonza ya The Daily Nation. Our opposition has employed Raila's playbook to deal with President Ruto kana undu ngaliko yole yende kuyumbanya undu tactics yayo kuikiria kana ni apetanga President William Ruto utongoini mwaka wa 2027 kwa tethangu yu kwa umanye kati wazila mende ubanga kana metela talele mende kuikia ni kana kubetanga President Ruto kuma utongoini mobolo methile thanguni ya mwanza ya The Daily Nation na thanguni ya nyanya na kena mobo makonete otandithia naindi ithanguni ya 10 ya The Daily Nation ithanguni ya 10 ya The Daily Nation with ya mobo makonete state caps payment as ghost patients removed from SHA indi hadendwale kuweta kanaini masibitali na makwenda SHA ithukume kuone lasma methe na bed capacity le kuendekana kanaindi itanda ile kuendekana ni kana kuikithikana no admit awo ala namba ya wole kuendekana kubikia yu 24.4 million of Kenyans nimeandikithite thini wa taifa kiao kana SHA na indi adendwale awetetekana masibitali ngilikenda mana 355 9,655 hospitals mo mekwitha maita ine thina motalatala usu wa taifa kia wala indikatoa masibitali yani the 4.3 million Kenyans mailete kwitha maito wa masibitali ni asu ngilitano maandele na 19 me masibitali ma serikali na 496 hospitals faith based health institution kana ni masibitali makanisa mwangia methanguni ya 10 ya The Daily Nation. KEMSA has failed counties Makueni Gubernatorial Senate team kana indi governor wa county ya Makueni Mutula Kilonzo Junior kutavia Senate kana indi mubia wa KEMSA kana onyaicha wasindu hospitali ni wa KEMSA no faili kana no valokete nthini othukumi wa wo kwikithia kana serikali cia kaunti cia kwatamiyo ila ya ilite ya gutwa isia uiti na indi ya kana kitumine kiu hospitali cia kaunti ciithie tu cithukuma ndu bailite ndu wa KEMSA kuema kunyai chamiyo ila ya ilite kwa tithangu isu ya The Daily Nation kwa tema bwaso kwa withia no ndi thanguni ya 12 MPs call for audition faulty Kenya Power Meter System kanini ambunge kwenda ukunikili kwa yulu wa meter ite uthukuma cia Kenya Power ithanguni isu no kithia 2 CS summoned over 30 billion kana indi ma minister eli Ebo Opio Wandayi wa Mwaki na John Badi wa Kinando kwendeka kuvikambe wa zama ya mbungesu kuelesia undu mbilu ya bilioni 300 ya Kenya Power ikaivika mubondo methele thanguni ya 12 ya The Daily Nation so kwa tema thangu asumele wiki kana ni wa mana mobwala mendini we thangu sunondunye naketa okunengelelia naketa okusamithia so kwa thangu ya The Daily Nation and The Standard wiki kana ni we kwa tema mobwa so kwa withiano bonibo tubika muthia wa ukunikili wa mathangu kuyo mundi ndukathiva sani ngwithe wandisho kithiana mwenu witu wa mundi twende onenania tumane after maandamano what next kila kikuendea after miatiani onechao ilitonia muthenyani wa iyo Rigathi Gachagua ayenda ikulia mweka kwekana na maandamano na kosa kura kuyandikithia tako ni makura nikana kwika mawali uko la mekwenda mwaka wa 2027 so ndukathiva sani tukwithiwa twisio kithia nyene to bit wa mwania